lebra kaposka lebra kapite preide kozui. Kilichofanya mwana wa Mungu aonekane icyatumye umwana w'Imana aboneka ilikuwa ni ili abomowe kazi za adui. Yari kubera asangangure ibikorwa by'umugwanyi. So ngaha turiko turumva rero hapa tunasikia ijambo ry'Imana ritsuye kutubwira neno la Mungu linarudi kutuambia rivuze umugabo yegamira Yesu kenshi. Linasema yule ambaye alikuwa kegamia Yesu avuze ngo ukora ivyaha. Eti yule anayofanya dhambi. Aha mu Gifaransa bavuga celui qui pratique. Hapa Kifaransa nasema yule ambaye akifanya dhambi. Sichagiye watutse umwana. Sio ule wakati ulikuwa. Sichagiye waguye mu vyaha. Wala ule anguka katika dhambi pale. Ariko nichagiye wacitse unezererwa ivyaha. Yule ambaye uligeuka wa kufurahia dhambi. Ichogiye uwo muntu ni wa Satani. Huyo mtu ni wa shetani. So but the devil is a liar. Shetani mwongo. Acha gukubita n'amaversa kumvisha uko atangorane. Anapenda kupatana mistari na kuonesha kama sio tatizo. Ngo Yesu yavuze. Yesu alisema. Nao munatokara amaboko agafungura. Hata mtu asinao mikono akala. Kibi ni gisoka mu muntu sichinjira mu muntu. Kibaya sio kile cha kuingia mtu, ni kile ambacho kinatoka ndani ya mtu. Yesu muri context my friend. Yesu alikuwa anasema kwenye hadithi ndugu yangu. Bisaba yuko utahuri gituma yavuze ngo ikibi ni gisoka mu muntu. Inakubidi ujue kwa nini alisema kibaya ni kile ambacho kinachotoka kwa. Genda unywe isumu ubone kwitaguhitana. Nenda ukunywe sumu uone kama haitakuwa. None si kintu cinjiye mu nda. Si kitu ambacho kiniingia ndani ya tumbo. Bagutera urushinge rw'amazi ubone kutagiye. Wakupige sindano ya maji uone kama hautakuwa. None ico si kintu cinjiye mu muntu. Ico si kile ambacho kiniingia. None mwashaka ko na Yesu agenda kuri details zo zose. Ulihitaji Yesu aende kwenye kwa hiyo details zote. Ndaheza ubuzima bwanjye. Nabariki maisha yako. So today the devil ategerezwa kuturekura. Leo shetani ni lazima atuachie. So nibaza ko muriko muratahura. Naelewa. So ngaha rero hapa sasa Yesu yavuze ngo yamye ari umunyakinyoma. Yesu anasema ati alikuwa mwongo zamani. Alors Yesu alikuwa ari refera ku iyo verse. Yesu alikuwa akiongea hayo kutokana na mstari gani? Kugira ngo atubwire ngo Satani ari umunyakinyoma kuva kera. Ili atuambie shetani kama alikuwa mwongo tangu zamani. Oh, Satan is in trouble today. Shetani iko katika woga. I say the devil is in trouble today. Amen. Shetani iko katika woga leo. Listen again. Sikiliza hivi. Tukiye kwa Yohana. Tunapoenda katika Yohana. Avuga ngo abakora ivyaha n'abana ba Satani. Anasema wale ambao wanafaa uasi ni watoto wa muasi. Nsomera umurongo w'icenda. Nisomea mstari wa 9. Umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ivyaha. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Aliyozaliwa na Mungu hatendi dhambi. Listen, iyo bavuze gukora icyaha mu Kirundi ko biribwa ngo umuntu avuga ko adafite icyaha abayisi Imana umubeshe. Ndaziyo verse. Biblia inatuambia kama yule mtu anasema kama hana dhambi anakuwa anaita Mungu. Icho bagomba kuvuga ngao. Wanahitaji kusema pratiquer le péché. Ni kukua adui wa dhambi. N'umuntu yacitse ugendera mu cyaha n'ibigirangana. Ni yule anageuka wa kutembelea katika dhambi kwa maksudi. Huyo ni wa shetani. So Biblia ivuga ngo udakora icyaha n'umwana w'Imana. Ego. Biblia inasema yule ambaye hafanyi dhambi ni mtoto wa Mungu. So icho twita icyaha. Tunachoita dhambi. Kifise sense itandukanye. Iko na kusikiliza. Mubisanzwe gusambana sico cyaha. Kuzini sio dhambi. Gusambana ni resulta y'icyaha. Kuzini ni resulta ya dhambi. Icyaha ni kutumvira icyo Imana yakubujije. Dhambi ni kusipo kusikia kile ambacho Mungu alikukataza. So Imana ivuze ngo ntukore iki. Mungu akisema usifanye hivi. Ukacugikora. Na tunakifanya. Ico nico cyaha. Ico ndicho cyaha. Biblia ivuga ngo kutumvira Imana nico kimwe no gusenga ibigirwa Mana. Biblia inasema kusipo utii Mungu ni kama kuomba miungu. Ndaheza ubuzima bwanjye. Na yabariki maisha. Ndaheza ubuzima bwanjye. Na bariki. Biblia ngo iyo uzi ko ikintu ari cyiza ntugikore ubucumu. Neno la Mungu linasema kama unajua kitu ni kizuri usikifanye unakuwa muasi. So the devil is a liar. Shetani mwongo. Arakujosha. Anakudanganya. Kuko nakubwiye yuko. Kwa sababu nilikwambia. Ari expert mu bijanye no kwiga iconezeza amatwi. Iko na ujuzi wa kusoma nini cha kufurahisha masikio. Kuko yari umu-instrumentiste. Kwa sababu alikuwa mpiga vifao. Arazi gupanga kina note. Anajua kutia kwenye mstari manote. Kandi arazi gushika neza muri kiu. Tena anajua kufika vizuri nafasi. Aririnda madieze kugira ngo ntumuvumbure. Anajirinda madieze ili usimkamate. Akumvisha kamelodi ukavyitavyo. Anakusikiliza kama muziki unasikia utamu. Uraza abantu bayobose indoto zitarizo. Unajua watu ambao walifuata ndoto zisivyo wewe. But today is your day. Ila leo ni siku yako. Amavuta ndi muno munsi na mavuta yo gutumbereza abantu. Mafuta ambayo niko ndani leo ni ya kutia nafasi watu. Kuva mu gitondo nivyo ndiko ndakorera. Kuanzia asubuhi ndio ambayo
kufanya. Nabwiye abantu mwama munyakira ndiko ndababwira ngo akira amamodoka is fine. Niliwaambia watu mkinipokea nikiwaambia pokea baraka ni sawa. Ariko ni vyiza ko munyakira igihe ndiko ndabigisha ukuntu mubishikako. Lakini ni vizuri kunipokea nikiwaonesha jinsi mtazo mkayafanya. Jewe ndumuvugishwa. Mimi ni nabii. Mvuga ibiri mu vyumviro vy'Imana. Sema yale ambayo uko katika mawazo ya ivyumviro vy'Imana nukugutungisha vraiment. Mawazo ya Mungu ni kukutajia. Ivyumviro vy'Imana nukugushira hejuru vraiment. Mawazo ya Mungu ni kukuweka juu. Ivyumviro vy'Imana nukugutwara muri excellence. Mawazo ya Mungu ni kukuweka kwenye mazuri. Ariko umugambi w'Imana nuko wosa nayo. Akini mawazo ya Mungu ni ili ufanane naye. Sobra hadinos kaleha jose. Ndaheza gihe ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yako. So tugende mu itanguriro gatatu rimwe rero turabe uwosa. Tuende Mwanzo 3:1 tuone huyo shetani. Ndiyo. Uko icyaha cyaje mwisi. Isi zambi likuja duniani. Inzoka yarusha ubugunge ibindi ibikoko byose byo mwishamba. Ego. Uhoraho Imana yaremye. Icyambere cha kwanza yarusha ubugunge. Alikuwa anazidi maeli. Iyi nzoka niyo muri Apocalypse bavuga ngo chagisoka, chakiyoka. Hapa katika Ufunuo Yohana ndio anasema yule njoka. Listen now. Ngo yarusha ubugunge. Eti alikuwa anazidi hila. Hila. Ibindi bikoko vyose vyo mwisha. Wanyama wote wa shambani. Igihe cyose rero kila nyakati sasa ugomba kumenya ko Satani ari umunyabugunge si umunyabwenge. Unapaswa kujua kama shetani ni mwenye hila sio mwenye akili. Si umunyabwenge. Sio mwenye akili. Munyabwenge ni wewe. Mwenye akili ni wewe. Kuko bwenge niwe Mana. Kwa sababu akili ndio Mungu. Shetani ntashobora kuba umunyemana. Shetani hawezi kuwa mwenye Mungu. Kuko umunyabwenge ni umunyemana. Kwa sababu mwenye akili ni mwenye Mungu. Shetani ni muswaganyi. Shetani ni muongo. The Bible Biblia tuze ngo niwe se w'ikinyoma. Ni tate yake na bongo. Jambo ry'Imana litubwira ati niwe sokuru w'ikinyoma. Uko nyene Abraham ari sogokuru wo kwizera, Shetani ni sogokuru w'ikinyoma. Isi Abrahamu ni babu wa imani. Ni babu wa imani. Shetani ni babu wa uongo. Shetani ni babu wa uongo. Today araza kukurekura. Leo atakuachia. Let me prophesy. Hacha nitabiri. Rino joro. Leo siku. Imani iraza kukwereka ahantu hose shetani yakubeshe kugira ngo utumbere ku vy'Imana kugomba kwenda Amen. Mungu atakuonyesha pale popote ambapo shetani anakudanganya ili ushike na mstari. Kandi shetani ndamugize ikiragi ntaza gushobora kugira icyo kuganya nawe. Hallelujah. Tena shetani anakuwa bubu, hakuna chochote ataongea nawe katika usiku. So now you understand this. Unasikia sasa? Na cyane ko tugiye kurangiriza kumurangiza. Na sasa tunaenda kumaliza. Ariyo jambo za kurangiriza. Kuna neno tamalizia. Uraza kuguruka my friend. Utakuja kuruka ndugu yangu. Akabados kalabradi. Uraza kuzuzwa wuzure. Utajazwa na ujazo. Kuko ndaza kugusengera. Sababu nitakomba. Amasengesho yo kugukungumura. Hallelujah. Maombi ya kukunguta. Nza gukungumura ikinyoma cyose. Sakunguta uongo wote. Kwa kundi bakungumura impuzu mu kuyandikira. Yesu anavyo kunguta nguo. Brakateza. Hallelujah. Ndaheza ubuzima bwawe ko barangurika. Amen. Nabariki maisha wale wanaofuata. Ndaheza ubuzima bwawe. Nabariki maisha yetu. Urumva rero ngo yari umunyabugunge kuva kera. Alikuwa mwenye hila tangu hapo zamani. Amaze gushika. Alipofika. Somera umurongo wa 4. Soma mstari wa 4. Ego. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Shetani ndamwita Mr. If. Shetani ndamwita Mr. If. Monsieur C. Azana gukekeranya mukuri kose. Analeta mashaka. Uzomenya gute ko shetani atangiye kuvuga? Utajua aje gisi shetani anaanza kusema. Ni wumva ijuri kubwiye ngo mbega wowe urakijijwe. Ukisikia sauti nakwambia, je wewe unaokoka? Kandi ubizi ko ukijijwe. Tena kukula unajua kama unaokoka. Nurinde kumwishura. Usimjibu. Bikosa Eva yakoze nukwishura Satani. Kwa sababu kosa Eva alifanya ni kumjibu shetani. Shetani niba mwishura baramwirukana. Shetani ukimjibu unamfukuza. Yesu yafashe umwanya wo kumwishura. Yesu alikamata mtu akamjibu. Ariko finally Yesu aravuga ngo mvako Satani. Lakini mwisho alisema ondoka shetani. Uko ikiganiro cawe jewe nawe cyo gorana. Kwa sababu maongezi ya mimi na wewe yataweza katatizana. Nyuma hicho kiganiro. Nyuma ya maongezi. Yesu yagumye yiyumvira kuvuga ngo uyu shetani ni munyabugunge. Yesu akapitana anasema uyu shetani ni mwenye hila. Kugezaho abwira intumwa. Mpaka alipoambia wanafunzi wa Yesu. Ubwenge ngayazo. Uwe na akili kama yule joka. It was Jesus. Uyo alikuwa Yesu. Jesus. Kuko umwanya bamaranye hajya muri desert. Kwa sababu muda waliokuwa nayo kule jangwani. Yesu amumviriza ubwambe. Yesu akamsikiliza. Arishurana.
Wakajibiana. Agaze mu nyuma. Alipofika Yesu asanga there is no time again. Yesu akasema kuna muda tena. Vako Satan. Ondoka shetani. Rero ni duhera kuganira nawe. Sisi tuanze kuongea naye. Duhera haja Yesu yarangirije. Kabrodosha tunaanzia pale ambapo Yesu alimaliza. Kwa sababu kwa kawaida ukorera mu migabane ibiri. Yule ambaye anatumika katika fasi mbili. Ukorera muri double portion. Yule ambao anatumikia katika anga mbili. Nahera kuwamuhaye yatanguriye. Hakuanzia kwa yule ambaye alimpa kwenye alianzia. Ahera aho uwamuhaye yarangirije. Anaanzia kule ambaye aliyempa kwa alimalizia. Elisa yatanguriye kugitangaza Elia yarangirije. Elisa alianzia kumiujiza ambayo Elia alimalizia. Twebwe abakristo rero. Sisi wa Kristo. Ikiyago na Satani. Maongezi na shetani. Nituhera hejuru. Hatuanzii juu. Duhera haja nyene Yesu avuga ngo mvako Satani. Tunaanzia pale ambapo shetani anasema ondoka. Yesu alisema shetani ondoka. Mvako Satani. Ondoka shetani. So there is no time to speak with the devil. Hakuna muda wa kuongea na shetani. Ugomba kunesha Satani. Ukitache kumpiga hera ngaho mubwire ngo mvako. Anzia hapo mwambie ondoka. Icishe nyogokuru wawe Eva. Kilichomuua tate yako Eva. Yeme ikiganiro na Satani. Alikubali maongezi na shetani. Yibagira ko avuganye n'umunyabugunge. Akasababu kama aliongea na mwenye ila. Yamuzaniye ugukekeranya ku bintu byose yarazi. Alimletea mashaka kwa kila kitu chote alichokijua. Soma neza umurongo wa mbere yose. Soma mstari wa kwanza vizuri. I love you Jesus. Nampenda Yesu. No time with the devil. Hakuna muda wa shetani. Ego. Umviriza uko gukekenyanya yinjize kabiri. Umviriza ububeshi bwa Satani. Sikiliza uongo wa shetani. Ngo mbega ni vyukuri koko. Ndiyo Mungu amesema msile ya miti yote ya shamba. Mbega ni vyukuri koko. Ni kweli kabisa. Yarazi kwa rukuri. Alikuwa anajua kama ni kweli. Yari kwashize koko kukuri. Lakini alitia kweli katika. Est-ce que c'est vraiment vrai? Kwa ukweli ni ukweli. My God. Yarazi ko Eva bizi kwa rukuri. Alikuwa anajua kama Eva anajua kama ni ukweli. Ariko none ni ukuri koko. Akina anasema ni ukweli kabisa. Mbega biraryoshe koko. Ni vitamu kweli. Mbega woze koko. Ulikoga kabisa. Mbega urakijijwe koko. Wewe ni Mkristo kwa kweli. None jena ringeneye gukizwa koko cyangwa ringeneye gukizwa. God deeper prophet. Mimi nilikuwa nahitaji kujua kweli ama najua kweli ni kweli. Jena ringeneye gukizwa koko cyangwa gukizwa. Mimi nilikuwa nahitaji kuwa Mkristo kweli ama nahitaji kuwa Mkristo. Cyangwa naringeneye kugira ubwenge koko cyangwa kugira ubwenge gusa. Au nahitaji kuwa mwenye akili kweli ama ninapasha kuwa mwenye. Haleluya. Aho mvuze haleluya. Hapo nasema none waruke mbakumvuga haleluya koko cyangwa mvuge haleluya. Nahitaji niseme haleluya kweli ama niseme haleluya. Satani toka kwa jina la Yesu. Satani mvako. Release my people. Acha watu wangu. Don't worry, ino video kuzimu bariko barasha as they see me like this now. Video kuzimu wako wanaungua kuona. So sisi komiko mratahura. Sijui kama mnaelewa. Ngombeka ni vyukuri koko. Wasema ni vya kweli kwa kweli. Ico ni chambe. Imana yauje kutagira igiti na kimwe muja. Mungu aliwakataza kusiwe na mti hata mmoja. Somera ngao ku murongo wako rasomako. Soma hiyo mstari ulikuwa ukisoma. Umugore yishura iyo nzoka ati ibyama kuri muri itongo emerwa kuri. Asubira ku murongo wa mbere. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose. Ego. Koko. Deja ajeje kubashera Imana. Anamaliza kumdanganyishia Mungu. Imana nigeze ivuga ngo ntimujye ku giti nta kimwe. Mungu akusema ati msili kwenye mti hata mmoja. Ariko yarazi kugira ngo aronke ikiganiro agomba kugusubiza kuri zero. Lakini alikuwa anajua kwa sababu apate mawasiliano akurudishe kumwanzo kule kuzini. The devil is a liar. Shetani ni muongo. So today arazagura na fire in the mighty name of Jesus. Leo atakutana na moto kwa jina la Yesu. As he is the liar, he gonna meet fire. Ni muongo atakutana na moto. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Urumva kuna mubwiye ngo Imana yabuje kugigiti na kimwe. Unasikia kisema mbele. Mungu aliwakataza msile hata mti hata mmoja. No. Ni nko kuza mu nzu yanjye. Ni kama uje ndani ya nyumba yangu. Ngabwira abantu icyumba canje mucinjiremo. Naambia watu wangu katika chumba changu. Unda kachaza. Mbega koko.
Kwa kweli dadi yababwiye ntihagire icyumba na kimwe mwinjiramo. dadi aliwaambia ati pasiwe hata chumba kimoja mtaingia yeye. Deja abeshe Imana. Anadarishia. Wibaze n'umunyakinyoma kugeza abeshera Imana. Ni mwongo mpaka anamzingishia Mungu. None wibaza ko yazoreka kukubeshera. Unafikiri wewe ataacha kukusemea I release fire in the mighty name of Jesus. Moto kwa jina la Yesu. Murongo wa 2. Mstari wa 2. Erere ya nyogokuru wawe ni. Makosa ya tati yako ni hii. Umugore yishura iyo nzoka. Ati ivyama ku giti zo muri bitongo byemererwa kuri. Ariko ivyama ku giti kiri hagati mu bitongo n'Imana yatubujije ngo nitubijeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Kumbe umuntu yarazi ko aza gupfa. Kumbe mtu alikuwa anajua kama atakuja kufa. Mu bisanzwe erere ni ijambo yamwishuye. Kosa ni neno alimjibu. Kuko ivy'Imana yabibwiye Adam na Eve. Kwa sababu hivyo Mungu aliambia Adam na Eva. Shetani ni vyari bimwerekeye. Shetani hakikuwa inamwelekea. Yari kutamubwira ivyo nibikuraba. Alikuwa atanamwambia hiyo. Mu bisanzwe Eva ari kumubwira ivyo nibikuraba. Kawaida Eva angemwambia hayo. Agacatangura haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Amen. Haleluya amen. Sifuni Bwana. Amen. Sifuni Bwana we. Sifuni Bwana. Amen. Amen. Haleluya amen. Haleluya. Byokucabihera. Bingeptabe na isha. So rero utangura kugira Satani. God papa. Unaanza kuambia adu. Hapana. Twarakijijwe. Tumeokoka. None ubwiye Shetani kugira ngo akizwe. Unaambia Shetani ili aokoke. Tangu ugomba ko yakira Yesu. Au unahitaji apokee Yesu. Haleluya. Mwambie toka Shetani kwa jina la Yesu. Mubwire mvako Shetani. So bandanye murongo kurikira umve. This. Mstari wa kufuata usikie haya. Ariko ivyama ku giti kiri hagati mu Imana mwejo. n'Imana yatubujije ko canke ngo twoye kunabikora ko kugira ngo twoye gupfa. Murongo wa 4 iyo nzoka yishura uwo mugore aba n'intete n'imuzopfa. Umviriza ajeje gukekeranyisha umudamu Imana yavuganye nawe. Anamaliza kutia kwenye mashaka huyo mwanamke kile ambacho aliongea na Mungu. Ngo haba n'intete n'imuzopfa. Hata kambego hamwezi mkakufa. Jiwaze Shetani ni pumbavu kweli. Anapingana na diskuru ya Mungu. Shetani apinzanya. Upeti ni bandi kwe. Uyu muntu n'umubandi frame. My God. Hallelujah. God papa. Satan sohoka muri iyo nzu. Shetani toka katika hiyo nyumba. Sohoka muri iyo nzu. Toka katika hiyo nyumba. I command you to go. Na kuamuru kutoka. Abagwa ikibanza barakwibesheko. Wale ambao walikupatia nafasi walikuwa. Imana yemeye ko ninjira mu mara mazu yao. Kuwa Mungu anaitika niingie katika hiyo. Iruka ningo gusohoke in the mighty name of Jesus. Kimbia haraka utoke kwa kusanya n'ubusazi bwawe bose ugende hasi. Mados Calabria. Okay, bandanye. Endelea. Murongo wa 5. Kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye amaso yanyu azokwiheza mukamera nk'Imana no kuzokumenya icyiza n'ikibi. My God. Mu bisanzwe kawaida ariko aramubwira amaverse iko namwambia mistari y'ukuri mu kutariko ya kweli. Iko namwambia mistari ya kweli kwenye Yesu yenyewe. Kwa Yesu yenyewe. Kuko Imana yavuze ngo kwa sababu Mungu alisema reka tureme umuntu acha tumumbe mtu ase natwe afanane amere nkatwe. Igikorwa cyo kumuntu asa n'Imana kasi ya gisi mtu anafanana na Mungu cyari cyaheze. Ariko igikorwa cy'umuntu kumera nk'Imana rabasoto akini kazi ya mtu kuwa kama Mungu ni cyari bwakoreke. Kilikuwa hakijatendeka. Imana yari kiri muri processes. Gisubiremo dadi. Mungu alikuwa kwenye mtengenezo. Gisubiremo dadi. Okay. Bibiri ivuga ngo neno la Mungu leo tureme umuntu ase natwe amere nkatwe. Umbe mtu awe kama nasi afanane nasi. Igikorwa cyo kumuntu asa n'Imana cyari giyeje. Kazi cha kuwa mtu afanane kama na Mungu kilikuwa kimekwisha. Ariko igikorwa cyo kumuntu amera nk'Imana. Akini kazi ya mtu kuwa kama Mungu ni cyari bwakoreke. Kilikuwa hakijatendeka. My God. Satani yatereye hagati. Shetani ameingilia katika. Imana iri muri processes. Mungu iko katika njia yo kutuma umuntu amera nkayo. Ya kukufanya mtu akuwe kama Mungu. Ubundi umuntu kawaida mtu mukanya gato kwa muda mchache yari kucamera nk'Imana. Angeptana kuwa kama Mungu. Ariko teste yo kumera nk'Imana. Akini teste ya kukua kama Mungu. Ni Imana yari yamuhaye. My God. Ndio ambayo Mungu alimpa. Yababwiye nimukore nga.
aliwaambia msigusi hapa. Imana yagomba kuraba Mungu alihitaji kuona yuko uwo muntu yaremye ya kwamba huyo mtu azoguma na capacity Karabasoto atabakia na muundo yo kuyoboka ivyo Imana igomba ya kutenda yale Mungu anayoyapenda. uko Imana ibigomba. Gisi Mungu anavyovipenda. Yari kurenga niyo test. Angepita hiyo test. Umuntu yari kucamera nk'Imana. Shetani ni Mungu. My God. In real, Adam yari haja arindiriye kumera nk'Imana ofet. Kuko creation ni processes. Adam alikuwa pale kidogo akwe kama Mungu, lakini creation ni process. Procreation is processes. Creation ni processes. Parce que Imana yatangiye kurema l'homme intérieur. Kwa sababu Mungu alianza kucrea mtu ndani. Ichimani chibumba l'homme extérieur. Mungu akamumba mtu kwa kiunje. Uje muntu intérieur. Ule mtu wa ndani. Yarafise capacité z'ubumana nyinshi. Kabarabaso alikuwa na umungu wa ndani. So Imana yagomba rero Mungu alitaji iki kibiribiri naco. Huyu mwili. Shakiri yo capacité y'ubumana. Pokea kapasite ya Mungu. Imani kiri muri processes. Mungu alipokuwa katika njia Shetani atayinjira hagati. Shetani akaingia. Umuntu rero processes. Hii njia umuntu mtu processes njia yari kumugira ngo amere nk'Imana. Ingemfanya kuwa kama Mungu. Niyo nyene yo kuguma muri Eden. My God. Niyo hiyo ya kubakia ndani ya Eden. Yo kuyoboka ivyo Imana yari kwiramubwira muri Eden. Ya kuitika kutenda ile ambao Mungu anamwambia ndani ya Eden. Niki Imana yirukanye umuntu muri Eden. Hata wakati Mungu alifukuza mtu ndani ya Eden. Sikubera ko yari icamwa gusa. Si kwa sababu alikula matunda. Nikubera ko Imana yabonye atanguye kumvira umwansi. Imana imubona cyo kimwe n'abamarayika bakorose ivuga ni na mubuntu bw'ubumana muri we azova koroka nk'abakorose kuko yumviye ukorora. Abari ndani bose baratangaya. Ni kwa sababu aliona kama mtu ndani ya Edeni anaanza kusipokuwa kujishusha, akapatana kama angekuwa kama wa malaika mbinguni gisi walikataa kujishusha, akapatana kuko Satan kwa sababu Shetani yashoboye kubesha un tiers des anges. Ali parvenait kudanganya un tiers des anges. Ariko yarananiwe kuri 2 tiers des anges. Lakini alishindwa ku 2 tiers des anges. Muragatawe kaka. Yashoboye kubesha un tiers des anges. Alikuwa anaweza kudanganya moya ya tatu. Ariko yananiwe kuri 2 tiers des anges. Lakini alishindwa ku moya mbili. Ba Mikaeli ba Gabriel. Wa Mikaeli wa Gabriel. Yarananiwe kubabesha. Alishindwa kuwadanganya. So Imana iravye Adam na Eva. Mungu akiangalia Adam na Eva. Ibabona nk'abayoboke ba Satani mukumva bumvira nka Etiere yakorotse. Anawaona kama wale ambao wanamfuata Shetani kwa sababu kwa kusikia anaona kama ile wa moja ya tatu ambao so Imana ni yari kubikiba hakandi capacity y'ubumana. Yo Mungu hangewapatia tena capacity ya umungu. So then Satan come. Kama Shetani anakuja. Imana yababeshe. Ngo Mungu aliwadanganya. Ni mwabijako. Ngo mukivila. Muca mumera nkayo. Munatamna kuwa kama yeye. Igituma Eva yemeye. Kwa nini Eva bari barindiriye yuko bamera nkayo? Ni kwa sababu walikuwa wakichunga kuwa kama eyo. Kuko bari bamaze kumenya ko basa nayo. Kwa sababu walikuwa washajua kama ufanana na Mungu. Ariko hari hasigaye ko bamera nkayo. Ila palikuwa pakibaki wakuwe kama eyo. Atahaza rero ubabwira inzira ya bugufi kugira ngo bamere nk'Imana. Shetani ni Mungu. Pakapita panakuja yule ambaye anawaambia njia ya ufupi ili wakuwe kama Mungu. So bacha bayoboka utariwe. Wakapita wanafuata njia ya ule osiye. Ikindi yababwiye. Kingine aliwaambia. Ngo muca mumenye ikibi n'iciza. Mnapita mnajua kizuri na kibaya. Ico kintu cyari ukuri vraiment. Ico kilikuwa ukweli. Ni naco gituma bajeje gufungura bacha bamenya yuko bambaye ubusa. My God. Ndio kwa sababu walipomaliza kula ile tunda walipita wanajua kama wako uchi. Satan arazi ukuntu ajua na macho. Mukubite daddy. Shetani anajua gisi anacheza na masikio. Umuhaya kanya gusa. Ukimpatia nafasi birarangiye. Vinaisha. Je igituma mnicaye ngaho no muzi. Mimi kwa nini nakaa hapa? Nahisemo kumuzimya kanwa. Haleluya. Nimeshika njia ya kumzibisha mdomo. Ndibukigiye kimwe bugendana. Nakumbuka siku moja niko Bugendana. Meje gukora igikorane. Namaliza kufanya abantu benshi bakijijwe. Watu wengi ndamenya ko ari Satani. Wameokoka, nikasikia sauti nikajua kama Shetani. Arambira ngo. Akanambia eti. Ngo ubujya wewe. Eti wewe. Ubona uzobishobora. Unaona kweli kama mtaviweza. Icyambere we yavuze ngo wamusaniwe. Shamara kwanza alisema eti we msanii. Ubona uzobishobora. Unaona utaviweza. Uyu mushenzi nanamenya nigiye twahinduse kagoma kato magara mazina ya kera ntamenye uko twacisabana. Uyu mushenzi hajua hata nyakati tumegeuka, hajui kama sisi tumebadilika. Satani azokuita mazina ya kera kandi urabayicare mu gisha. Shetani atabaki anakuita majina ya kale tena umegeuka kiumbe kipya.
abwiye ngo ubona ko uzobishobora. Akamwambia tunaona kama utaweza. Naratwenze Nimecheka. shadahimbaza Imana. Nikapata siku. Sinishuye Satani. Sikumjibuya. Ndavuga ngo shobozwa vyose n'uwe mwingomezi. Nikamwambia nawezesha yoyote na yule ambaye. Nariko ndabibwira Imana hapana Satani. Nilikuwa naambia Mungu hapana shetani. Mu nama y'abakomeye niwemerera kwakira abanyumba 10. I am the king, sishobora kwicarana n'uwakorose. Murenyo ya watu wenye nguvu hauwezi ukampokea nyumba 10. Sishobora kwicarana n'uwakorose mpagaze. Siwezi nikaketi na yule ambaye alianguka mimi nikishimama. Sishobora kwicarana na Satani yakorotse kandi je ndi mu bwami. Siwezi nikaikana shetani ambayo walioanguka chini na mimi niko katika ufalme. Arakubitwa this night in the mighty name of Jesus. Atapigwa hii usiku. Murumva ivyo bintu uko bimeze? Unasikia hayo mambo gisi yalivyo? So now kuri uwo murongo wa 4. Mstari wa 4. Avuga ngo muca mumera nk'Imana. Panasema eti mtatoa mnakuwa kama Mungu. Mumvise ko koko umuntu yararindire kumera nk'Imana. Munasikia ukweli kama mtu alikuwa nasubiri kuwa kama Mungu. Ariko process niyo nyene umuntu yararimo. Lakini njia ni hiyo Mungu. Imana yagomba ibone capacity yo kumvira ku Mungu. Mungu alihitaji kuona na capacity yake ya kukua Mungu. Kugira ngo irekure ubumana 100% mu Mungu. Kwa ajili aache umungu 100% ndani ya Mungu. Imana ikibona ko ari initire kibakura muri Eden. Mungu akaona kama haifai akawatoa ndani ya Eden. Bandanye umurongo wa 5 wumve. Endelea mstari wa 5. So mukanya gato ngomba gusengera abantu. Mchache anahitaji kuombea watu. Mstari wa 5. Uvuga ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwiheza. Mukamera nk'Imana kubyo kumenya ikiza n'ikibi. Ngo mukamera nk'Imana mu byo kumenya ikiza n'ikibi. Gusa eti mtakuwa kama Mungu kwa kujua kizuri na kibaya. So Imana ntigarukira kuba Imana mu kumenya ikiba n'ikiza. My God. Mungu harujiriwi ukuwa ya kujua mema na mazuri. Imana ni Imana kubera kwitabara abantu bakava mu kibi ikabinjiza mu ciza. Mungu ni Mungu kwa sababu anaokoa watu, anaotoa katika mabaya, anayotea katika mazuri. Kumenya kuri mubi arico kigira Imana, nukumenya ububi bwawe ikagutwara mu vyiza nico kigaragaza ubumana bwawe. Jesus. Sio kujua kama uko mbaya, lakini ni kujua ubaya wako, aisha akutoe katika mabaya, akutoe katika mema yake. Ndaheza je ubuzima bwawe. Na bariki maisha yako. Bandanya mu mfisi. Endelea kijana. Mukanya gato ngiye gusengera abantu. Nda kidogo naenda kuambia watu. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari igiti cyo kwifuzwa menyesha ubwenge byamura kubyo cyane arabijya ariko n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Listen this Satan. Sikiliza shetani. Umugore aje kubona. Mwanamke alipomaliza kuona. Shetani yasubiye kuvugwa. Shetani hakuongeza tena kusema. Umugore akijako. Mwanamke akaenda. Ijambo ry'Imana riratubwiye ukuri. Neno la Mungu linatuambia abagabo benshi bavuga ngo ngo ni Adamu yumviye Satan. Eti ni Adamu ngo ni Eva yumviye Satan. Eti ni Eva alikubali sauti ya Shetani. Ngo acagenda kurondera Adamu. Akapitana nenda kutafuta Adamu. Bahejeje kutubwira. Banamaliza kutuambia. Eva ahejeje kwamura icamwa. Mwanamke alipomaliza kuongoa tunda yaciye ahako Adamu. Atanapatilia kwa Adamu. Bisigura ngo Adamu yari yicaranye na Eva. Maana yake Adamu alikuwa kiketi na Eva. Igihe Satani alikuwa aravuga. Wakati shetani alikuwa anasema. Satani yakoreye mu makode. Shetani alitumikia kwenye makode. Kuburyo Adamu yagumye yiyumvira niseme nisiseme acerererwa mu kwiyumvira yisanga yakiri. Alimkamata Adamu kwa mawazo ya kusema niseme nisiseme. Akakutana ameshikwa hapo. So Adam was there. Adamu alikuwa pale. Nicho gituma nigi Imana yabwiye Adam. Ndio kwa sababu wakati aliambia Adamu uko wapi? Ngo nambaye ubusa naguhunze. Eti niko uchi nimekuwa. Waliye kuri cha chama. Ngo wa mugore wa mpaye. Eti ni yule mwanamke umenipa. Bagabo batazi ibyo barimo. Waume wasijui vile ambavyo. Ndaheza je ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yako. Ndaheza je ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yako. Muri murumva ibi bintu biravugwa ngaho. Ai Jesus, unasikia hivi vitu vinasemekana hapa. So Adam was there. Adamu alikuwa pale. Eva aje kuja aramuhako. Eva alipomaliza akampa. Kubera iki Adamu atavuze? Kwa nini Adamu hakusema? Ni kubera ko Adamu ni kwa sababu yakuma yiyumvira. Alibaka na ibi ariko aravuga uyu muntu nivyo sivyo. Hivi mtu yuko anasema ni kweli sio? Kuko Adamu yarafise umwanya mwinshi yavuganye n'Imana kuruta Eva. Kwa sababu Adamu alikuwa na muda mwingi aliongea na Mungu kuliko Eva. So yariko arachira mukayungira ivyo Satani alikuwa aravuga. Alikuwa anatia mkayungio bila ambao shetani anasema. Erere ya Adam ni muyizi. Kosa ya Adamu hamujui. Igihe Imana yamuhaye Eden. Wakati Mungu alimpatia Eden. Kuko Adamu niwe politician wa mbere. Kwa sababu Adamu ndiye mwenye politiki wa mbere kwisi ni Adam.
mwenye politiki wa kwanza ni kuko Adamu. umunyapolitike afite ibikorwa bibiri, Mwenye siasa iko na kazi mbili, ni preserve no gutunganya no kubungabunga. ni kutengeneza mazingira na kuyakamata vizuri. Nico bisigura politics. Ndio Politike no kwiga imigambi y'ukuntu abantu bobaho, ukuntu bitunganywa. Usiasa ni kusoma gisi watu watakaoishi na kuyatia nafasi. Le faux premier politicien c'était Adam, kuko yarananiwe gukora iyo politiki Imana yamuhaye yo kwitwararika Eden. Mwanasiasa mbaya kwanza ilikuwa Adamu, kwa sababu vilimshinda kutengeneza mazingira gisi Mungu alimpatia. Ndahezaje ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. So I prophesy life over your life. Natabiri maisha ndani ya maisha yako. I prophesy life over your life. And I prophesy death in the camp of Satan. Kifo kwa shetani. In the mighty name of Jesus.